so viwe so Krista ura ke le zano chado voga bago ji online ugo zek bago ke lu sumo zelawe besi ke sha kartenie kardiano pugaja uko te konyo ze te herchodo siwi te konyo we uko penwato poni pu ko mhoni pu mu ke di ko mho ke diuchla siro ke le ga ta ko mu ke da ke le ko jiu ke di thogo pozeto Krista Jesu sezi chagaje Jesu ekijano ula zur mo ke panafo konyo chudi ula sie usunu sie mo por hila ke sie supeleya mo ke panafo konyo chudi potie diba gata supeleya mo konhe po ke sho pete pernawadi wo kijo peteri po ke diungu gato su ho pelawe mo hose u ke meracha muthi ke lhunu hose u ke kochadi lhubawe ugo che do chali chale ka to ke relio pobu ke di chale ho ke linena chali ho cha cha khre u ke peleri phala chale mo ke zidi u ke pena fer chale do me ugo chali khu krikine di hepengo tha tha pobu ke di chale ho ke linena Zali ku gresedi hetafa tenye asla potesi tonya o gilila lame Asla
ze shetale de zale ko pregene di hitenio tefa okeli lome we kunye jisu ngutyo pregene di hitenio tefa 제도리 뭐 그제 테레도 그제 metsaga chatsalana mu jedo urhige kiri keznu ngo teme pate ler ba meche homie oke paneva teje sanadi ler ba meche homie oke paneva teja mengudi ler ba meche mu ke meje tejari mengudi ler ba meche homie ke vi ke sohori mengudi ler ba meche soro homie upie ready ler ba meche sala ngo pateri kazadi utyo oke panevagi umeju melole soro jedo kersho ma to chego lari ngo program ngo sedero how ngo program golai chasa soro ngo Sunday school department ngo Sunday school classes golai chale soro ngo kinhe ngo lighthouse lari patekaze metsega chasale prayer dem sange tu deje unza tsabe tiki vi pumakare house bro ko tsudine pu ya musmo dena pu no ho kretor do ke go buche dori vor ni pu no shole ke vi ho ti khabian salam ke je ni pu ya mengu ke kri ke za ni pu jo bo ke por hi ke kri ke no ni pu te ja no di work away ni pu no to job ye go mi place that's a ni pu soro no to che do ni pu jo ba ke go tebe ni work le go so online nu ko go ba ko she te she ni pu no to job ye go tsoje ni pu di go 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 mo zunu ni pu na pu to me ni to sa sa ko ka biet so ni pu che do ha to che go te ka bien pele sa ni pu no to por hi ki zunu ni pu no sho ko ra ba ni pu no ha bon te ko nu le di ni pu no to le di le ni pu no to go di ke pu ko pasani no she ko processa pu porque no tipo chegou me até por já não liga do que eu acabei de dizer depois o que todo dia que for é chakra tá se do ani pu so
che pour que no yazno ni pu ro shoba ni pu hamye kitie traffic mato ko che sedi ni pu riba ni pu ha no ri non to te just che ko logo che ni pu non to jabi ko tse ye wo bu ni pu ga jo ba none of wars is a none no shoda bo is a chi pu le ni pu ye no pete khabe ro shole so ni pu che do he go Sunday school classes ko she khabiam pelasa no to ka patha ko she ke phonyo ko she pete she jabi utsa wo bu pete buri te jabe prungu le ko ko khabya che ni pu so ni pu lighthouse she ni pu je kin he ke hul ko bo pete ko no to was se was do no vale wo jabi wo tsa se ni pu so je do ni pu he ko ro sho ma to ka pete bu mo zagi le le ke sa sali je di ha pa pete se nyo Jesus Christ sa se cha se yabe amen.
puti ke vi hola ke thejibe ke penyo vatsia dilenu thubie ke sha ke mhedi thie ke chacha cha yu liro heitila chatyo iba Haiti liro Caribbean island no baya Temenyo lu ke kratsa tero African Caribbean ko pekra DSA ke chiko liro French Haitian Creole mu English Teaching yebo kreta thadi die tiki me die chadua ke chiko French me petsu pada mu hauti unu thejie pekruse sidi Haiti Republic Pesilia Tie Haiti surkarie die thoke mola meye sebaya nie krata kiju mohoshiro Haiti emha ke jatho seyepo Tiche nye kenye dikere tiki ki shibu mapekas se wa mutemye la kenye sieta COVID-19 ki mu president Jovenel Moïse dukrike wonu seyu economy sho ke bau bie kerza se lawa tie cholera ke cha kruke ke mosorkari overpopulation miete bie ze ke cha miete le di prisake de ke cha kroke cha tenu mie bie ke tese hitu mie bu uzake jem hacha mum hakra ke cha hako seye che ke ba kropo zero overpopulation underemployed unemployed illiterate mu gen besie ke cha kramemie ziesi ukonyon hu donu tetupo lesimo nana kitate mahoshiro Krista miekra deri keme duo temu fiko risa ukepele keriasi tie Krista che ke toke ba kropo kepele mie temu risa mu Krista mie keme duo temu fiko chia ke choko petsuba Krista mie mission hato che ke bako dile ke vi ke za ke bako jisu ke ku hause japu che se bawe temie lesem hasi ta ke chela dile ke vi use peta ke che reba deri radio nunu nitumie ministry nunu mu ke dojem hato kropo nunu japu cheba uke penyo fem ha ke renuri pom hato cheba ke che mubawe ke chanun cha seba masi temie kemeje ke che temie nu kemeje mu Krista krapri Krista ke pri surkari le tomie pesesha ke tula u ke penyo faki chatyo masi temie nu kemeje mu Krista ke pri surkari le tomie pesesha ke tula u ke penyo faki chatyo ke new temurasa mu ke medio temu fiko die che ke bako bu Krista ke kono no she prakecha ke humulia ke tula chatyo heitinu ke humie ke hukobu heitinu ke hukobu Krista ke krie mungu ke meje take chipie ke je ke to famie ko kruhisha ke tula chatyo just se ago shisat osu sapieno ugo jezeri century kramu friends ko ke zedi concerti pe baladio nzeri balye temie ko vorle mu vorke le ko pete te janguli nie ke zmerba mu chezo shiri ke penyo vubu concerti ano bapengu ki baladio mu ke penyo vubu nuri ko tsa li ke tsoko zo shiri musician ko zo shiri sound system ko zo shiri ma pete mo ke khale mu smo dilie shidi jezeri ja putsali ke tola puti loko zo shiri pe vibe no tsidi jezeri temiko punuri vor pekalie mukezedi nipu hanu concert sedi makra ke bor bi modi ke penye ver sholie mupoza tsake miele ke tola suri sadi ke sadi chalena sala Haiti seyu puke sake mie mu siro che concert la ke sadi ke zedi nipu ki umejemela lodeme Hallelujah. Riketu ke chache ko po Jehova. Ke tije pe tesense ya. Nke kringo ke meje ke dezo shiri zazo shi. Ani pu higo chezo shiri. Je dozo shiri higo puno zo shiri. No puti ke vi puti lo ke vi bi hetsi higo puno zo shiri vori. Ni pu nke reshoki hanu halerdi di. Tie ni pu higo pu meje meje meloli ke vi ti hauringo ke le la ke tije pense ya le. Apu Jehova higo che dozo shiri. Tie ke chanu na ha atu bi mo zo no voria. Yet here Haiti we run now as a shiri.
say ya hauzo shiri sem hodzano voyale le ni po no hiko tsepe kosamo do oliro no hiko cross do moliro hiko tatseme jiles la hiko me la chakaza hiko tsomole hiko me la chakaza no ri tatsemo komole la no hiko tsepe kosje hiko tsepe te kosje sidi ni po Jehovah hiko bunozo shiri je dozo shiri ni po say ya hauha ni po sem hodzano ke vo ni po tu tsidi chasali ke to la no hiko crossje ani po Jehovah tie say ya hauha ni po o rosa ke da say gaza ke da say ya hauha ni po Jehovah piem hodzano la voya say ya hauzo shir no tsamo hisa no say ya hauzo shiri tsasa no temies no ke to gozo shiri tsasa dere temie ke rajala ke promala no say ya hau gaza de rosa de ni po no tie say ya hauzo shir tsepe kola saje no tsepe rila saje tie sorkari no ni zo shiri system zo no zo shir ke kraza ke ta tie ke me hu ke me ngono to da die to ke mono to ke da hauzo shiri ani po no to hanu no zo shiri se prisaje tie po to ke mo ugo kisiki ni thauzo shiri gaza ke ta rosa ke ta te juza ke ta hauzo shiri ni po no ke die to ke me to li to mi ko pes se di tie ha ko zo shiri pu pes se li ke to la ni po ko government system o zemo tsazo ke ta hauzo shiri non to pu pes se la li ke to la ke die to ke me to mi die to mi ko sarkar li to mi ko pes se je po tu ke mo ko so ko bu si di so ko no ri ni si di ni po Jehovah no tie government system ke kraza ke ta no zo shiri no hauzo shiri revive sala se je ani po Jehovah sire hiko tie si ya hano te mi ke kra ni po ke cheke no ko la ri ke me jeza tie ke zakat of la ri ke me jeza tie si ya hani po jiso non to che me che za hotia uno ugo bono ni po felice ugo bono ni po nozo che moshe ni po rige dio Jehovah so nozo che zo ko por su sili di babe tenki no vor che zo ko por su sili em fali che tola apu Jehovah no chezo shiri ni po tie heiti no temie che me che za che tsaka na che me che zami ko zo shiri zero che za che zo fala che me che za ha zo shiri ni po no me che di so ko zo shiri praise mo rutsa se ha ko ha zo shiri no tsa per hila se tie ni po Jehovah putu ke mo social evils ko dono baketa mi tembi zeketa mi ke tseke debi ke te no mi be ke tese ke ni jonya mi ko ri be ke tese ke tie ma to tseke ba ko ma to ha ko ha je shi ko petsuya ma ke shu ha ko pete no pe ne per hi se de tie ni po ma ke vi bo ran na ha no tse te bar de je ma sho ke ko sho ke se ni tseke ba ko pete ni po no ha ko pete bi tse bi tsawa ha ko ha pete ni po no to pe no wa di ma ke vi wo se ya no le che ne po shi de te mi go Puno zo shiri, me samez din huketza, potu ketza huketza, tie social evil hakwa zo shiri pete, potu moza keta hakwa pe ne prihwadi, ke dia toke mi to me samez ketza kelo, potu ketza kelo pu parli ketula, si hawa ni pu Jehovah no tie, non tie te si hawa zo shiri vai sala sada che, ani pu Jehovah sira tie ke pele mi to ketza zo shiri, tie u ke pele zo za si de zo shiri sel huli modi, tie ni pu potu ke mo kotse de, temu fear saketza hakwa, ke temu ketza hakwa che me dunya go sa che za ba sidi che peleri che de ba wa ni po no che to su bi ko sidi che tieni po Jehovah po tu mo che zo ko po sidi che to di sidi che da probably no che la che liu tsidi di ni po Jehovah Christa mi tsidi che ta ba po no zo shebe che to su sidi di ni po Jehovah dio no humon dio zedi tsamu zedi lusali che to la ni po no che che pele mi tu che za ko zo shebe no re tsese che o ko revive sa la se che o ko tsepe ri la se che ni po tu mo to ka ta ko no tieni po se ya ho zo shirke jori vasa si ni po non to revival se vor ta sa na se che se ke sir hola se che ni po se ya ho ri pem pele se ya ni po Jehovah si di no tie che pele me tu ka ja ko po no zo shebe tie lo be ba visa che to die che non dio ze non ho si di ni po tien si ke mo bien ro ko ginu ke Jesus ngule ke to la no tieni po jabe se di ko zo shetse se ko tse pe hila se che ani po Jehovah sire higo si Yahweh ni po pian pele ke se ke mi di nyon to ma to se da che si di ni po ha wo ke la ke le se ye bo tsali ke to la ni po no jabe te sa no se da che sire higo ni po concerti ko zo shiri che zeri la badio no jabe se singers ko zo shiri se no jabe musician ko zo shiri se sound system se ka ba ko zo shiri se tie ma to ko pe te mon to dili che din za ye tsali che no shiro ni po Jehovah tie puti lo ko zo shiri se pe vis di te mi ko po no zo shiri ni di
vordi po Jehovah hano surely mun za yetsali ketula no jabi Jesus concert so share sisi ke chanu na ko pete se wo moses no sisi Jesus Christ har hakile zanu chasde wen ma ke ngule ke tuti so ka ke se sho ti so pe bali do ma shers ko korin ke chasasno riga do ke chachi he ko po Jehovah ke tezi pe tesentia no ma pe te go se ke so timu ki Jesus se no ke tu pe tetsa no hi go samor hisa sir bizo como ni Jesus Christa bu he ko ke po malashisa ke la ke li pe me tholi he go tsa Sidi shidzeke lu porque pupi hiko tsade ye wa ko pette ko la ke teje pense ya ye ki ding teje tsole duga ko Jehovah ye go tisse ga ba ye ni ga ba tsmokri ga ba ri ga ba hamu mele ga ba ko pette ke kringo ke meje lazo ye go ke vi ke kono no kralimo ye go tung tsali mo we ni pu ndere no hiko krie ye go meje ke tsala ma ko pette bi hiko tsasa Higon ke tejinu je dozo shiri hake dio bo sevordi ni tono sedio di sevorje higo kake sero shwa ha no ni sen ke di tsepe jalije ni po higo tie kisiki ni kasake mo ke zerbi modi kige zebuno no higo ke lwa semor shabaga no higo ke lwa kasamon tor halelia sala ni po higo ke lwa sedi kige zebuni higo bon li semor shabaga ni po no che do higo ke luli leje ka ke sunu me cha ke sunu me tu ke sunu me vo ke sunu me ki ke zebuno ga higo zanyo mi ki za putsa ke sunu me hi ma to sunu me ki ke zebuno no hi se semor shabaga ni po no higo li leje higo ke lwa li di sen ja putsa leje ka ke sero shopete ha ko kapien pinu se de Jesus Christ ha ke le zanu chasa dewe amen
Jesus Christa ora ke lizanu che do vori ni pu rosa ke ba pete ke disia mu ke hu prize ke Jesus che yawe ugo che ke zedi ke ter linu ke thodie ke pra tisus na pe mali do cheliko ku kripo di care te pe ku so hetenie hetepe tenie nu ke di kripo di die Psalm 119 verses 97 to 104 ugo ke ze ke ter di presodome Hu kide njo anishi ajate su le medoya. A ke pethako kiri a ke si ke lekra. Ke krilamune ai no ka ke she dieko le medoya chela. Ndie ze bali ke to la ai ke sho chape tenu api chashe moliete Ndie ko amenu muzani amenu me fidze kiri muko Ntata die ko nunu a hasilia sala ai ke tije cha pete mumeche ke chachili do ke kriye mu ke meje ke benefit Jehovah ni pu mhodzunu no shoke cha kide tenumemu kide unishi hiko ni pu no shoke bati honu no hiko crossaje hiko rutsa ke sanasiji puti hau sedi ni pu hiko ndie ke puger nenu ni pu no ari krihi sidi bu ndiu bi puli hiko ke ze hrnu ke chinuri hiko bu no ki ke chapa sedi hiko rutsa bashi hiko bu nfe su siliji ndie hau ha gilu hiko bu ni pu cheliko tugi sheke midi hiko chatha hula ke liu tsindiji japi hiko tsasunudi jisu krista ha ke nizunu chasiyawe amen hiko chido ke zedi cheliko ku krepo di ker tepa kusa he tepe teni ha ke hanu mohosuna ba Keto die hau ha perke bagi macha kini uketso kecha susa chasha ake penu fudi hau ha kreya me kecha hau ha uketso kecha susa chasha nipu die hau ha kreya me nipu die hau ha anime kecha hau ha kecha sha keto die nupu kecha hasiu agito me kecha susa sedi Aketso kecha susa chasha muchido ukobu hacha ni ha sidi uto foke sala kecha susa chasha na ba ugo keto dia ha bi ugo viech vorba keto dia ha bi u viech ya dewi ni pu dia ha kre keto chia me keto dia no pu kesha hasi susa ugi ba me kecha ugo chedo le ke sana shiki mati tute die kuso die nu jiswe hamhidi pusha temie ne kradar bi lazomana Uke penye fati no kepra die ke hupolari filiezodo ikeche tubieje isi. Nipu die su ginurubi filie ke to se pu mo ke to ke shuliro tie die hau hapi uvat sili do ke che die hau hapi uto urup tike le do ke che wesusala the herya me wesusala maria me ke che susuri upfabawi kidzunu hake kala Mer gecha susu ugituya kemer chidinu hapfa gechla mulye do gecha pili do gecha susu sedi uko pfjiya kidzunu bi ko mu ge shikipie unni gecha kidzunu zivi ko pie unum gecha unni gecha susu chabaya de die hau hapie die hau no unni liya mo mushi gecha krista mi we hau ha uke tso shizin he mo ke tho die hau hapie nan jo le soda po chidi we bi ume jitu ya shi ge che we su su ri che do le ke sana shin ba ugo ke hu ugo vision statement no liro to be a vibrant church in Christ that loves God love his word and love his people UBC pichiro ha ha bi ugo mi che chidi ugo ke ko thoba ya ke ze krista ginu po chidi nu uge pe ne fo krie po di krie mu po themi krie ge che Free get Jackie who but Shabali get or Ugahobi, Hitchaba. Musala Hachido, Udibo, Lela Sudinu. We Ukepanya for Kriya Liro, we put the Jesus crazy get a Sisimuli way.
Chiliko ku kripo di ker te fe hao hanu. Uko me hovor ke za hao hanu. Chiliko tu ke shuwe po experience. Potopo ginu sikili, potopo ginu lekele hao ginu. Poe nipu diu peleli di. Nipu diu krie. Nipu diu nupu nigecha. Nipu diu lemet dogecha. Nipu diu zetu kecha uko sesunguli. Porque lunu zemu sekecha ke hupu nuzu shepoe lavodi diu hawagi meditate tsugecha. Uke panifu diu lemet donlana kecha poe susa chasha. Mupo nipu diu hawa lemet do. Nipu diu hawa nupu nigecha. Nipu diu hawa tezesidinu su zekele lanunu. Pom hapo lekele chudo uko stanza how no motion liro pom hapo po outcome po nguke liro uke benefit diu no bali liro hasi susunguli agecha mom hasi how ha kizu no nguke lem hasi ki rekri ko kecha wisdom how ha pu ker krikesha uko chedo susunguli stanza how no slam ho ker liro po enu posede no kuson hete fe tendi no motion liro po uke benefit jo po nigecha uke benefit jo krikecha how ha pragesha kuso hete pe tinu no susunguli njo kidde anishi gecha how I love your law isidi po susu prasha mu kuso hete pe te thanu no kidi kripo di deliro po kigecha bla uke benefit dio po niga ikecha susu po va chaba gecha su explain sama gecha uko susunguli chaye tinu no chaye senu no ha chido ke pusina Kerio liro, uke benefit die cricketer, love for God's word. Uke benefit die cricketer, kusa hit tefe tendi. Ukide njo anishi, ajate su lemet doya isi. Lemet dogecha, I meditate, lemet dogecha haha. Uke leo pe teubi sugi bagili. Uke leo pe teuliro sugi focus bagecha, susa puba. Moha mohashan liro, uke leo pie. Haponu kapye bape krana liro we su kreko kecha su tashiya uke leo pem hapogi bana liro what our minds dwell uke leo kirapo kapye bayashi su ginu we hasu uniba kecha hasu we kreba kecha su tashiya chiliko tuke showe po nipu poke leo pe tebe nipu diu no ba kecha poke leo pe nipu diu no ba kecha uko susunguli mun poke leo pe nipu dio no banke tala dio we poke hu no lele dio we poke hu no lele kata assimilate in his life poke hu no lele di sidi poe sugi no pe thapli di dio kre mu dio pu ni kata ko susu pusha nipu die ho ha poe lepe jange cha nipu die ho ha kre ke cha poke hu no susu ngoli kepele mi tsuke tsa we ho ha ukolari meye segecha susun leba uko kel hunu hawa nipu di krikecha hawa meye se ke krilamon ki debo uke penepo uki puke sho we leke me simachi susu tashabaya we uke penepo di hawginu u petake sho uke penepo di hawginu u tarho ke sho we uke penepo di susu ki debo leke me si mu lepe jambashi nipu di leme doke jiginu susu tashabaya musna chiliko tuke sho we puelu jakte isi every day poche poti peteno bible tezesi di prakecha susu pubamo deri ketole shunu tuke sho pue susu le me doke susu chabagecha uko susu nguli we temieze kepero ke chendu me uki pusho liro ori me krom hatsia ka zami uki puke shedie uko susu leke mesia u higher authority uki puke shedie susu leke mesia ke krilamon we uko zami ka tala udie susu huge chala mosum hedino ketone she uki mhabo pusho liro we susu le medokecha honu leke mesia momoshikecha hauginu tashiya kecha susunguli cheliko tuke showe uke benefit ya hapuni tuke chla poino ani thorle musala aha le medotu ya le isi dio rena kechu rubi modinu uko dio prakeshuri unishike dio nunure unnu mashike budie nu hishike kecha chaye ke riu susunguli chaye ki niuliro kuso he tepe teta nunu ke di kripo
verses 98 to 100 tsiki uke benefit die kemevi pues to say profitability of the word of God uke benefit die poke mevi ba ke Jesus ngule pues nu die le medo mu die nu hu ke shenu poke luno poke mevi bat tu ke pues so metashe pues so silie Musala how no cheligo took a show, pardon him hachayopo, pumets me jesha, muke pushipula like a liro, wisdom. Kesike le, hasi is it is a poo. Uke penya put dear how you know boy kesike le, muli baggage, boy sus a pusher. Mo how no boy body, what just say pick a medzekesha, sus muli. What just say no, hasi how sipo kemedzidi, uke penya put you, you know, kesike le. Mukeliwe, suko kiri rkriko kecha, suko kiri suko kecha, boy sisepu. Kiri uliro kuso hetefete tanu. It is wiser than, it makes him wiser than the enemies. Ngumie kiri, potshepie, pubum hasikole keta, boy sisepusha. Ndiu atshepie, isi. Your word makes me wiser than my enemies. Your word made me wiser than my enemies. Ndiu atshapi abu angumamiki hasikoli isidi poise suppose. Okay, penefa diu hamhidi potot sosia geta pokemevi susutasha. Cheliko tuke show pungumu shupuga. Who are his enemies? Ugo hamhodze kusoko prosecurely. Kusomefe ponoliro pungumuko sukoso get hess getchako. Me rese Rafia Kazamiko isi. Those who curse others isi dipu. Get hege chumiko, get tesia Kazamiko isi. Kusomefe senuliro, keko ke semiko. They are the one in power. Keko ke semiko isi dipu. Kuson hepingo senuliro, gerjoko. Kuson hisro tefunuliro, mirna kemoko, misana kemoko, gelhea Kazamiko. Gelhe Kazamiko. Gerjamiko isi. His sort of funuliro, get the zudi puya Kazamiko. So she hit her dinuliro. Popets penia Kazamiko. Hako petepumumi getcher where Ugo Kusoko precariosus muli the Mugo kepu forde. When Kim hide Hako Hajinu, Kemejili she gets a Ugo poke hero, you want ordinu, Pope Segetcher. Siketsa katotsikesa ukosesmuli sala chiliko tukeshu tembi haukel hu moshiliro pokel hu biebe miserable sidipuya pokel hu biebe krazo kesha pokel hu biebe kemeje sekesha pokel hu bieka tatsikesha hakwa poke pomo chupoke ba his enemies abound pungumeme krapiba geche ukosesmuli dere hakwa hapetenu po bie kerzawatio po bie kemengawatio poke hiro liwato uko Totsuzo shiri, Ukoe Colimo Keta, Ukoe Susa Krelimo, Gekrilamon, the Chiligo took his away, Ukepen of a dew, Zemus and the Tagetala, Ukosusa Kepuvoli. Mati to the dear Kusopon, the Nukidi Kerpo, Mati to the dear Kusopon, the Nukidi Kerpo, Jisu Zulupukili of Lekatashi, Vodi Raiano Satane Pocket Dokecha, Ukotsus and Mulie. Mo Satane. Get what dear how God Susidinu Satane Jisu get dosha, Mo Jisu, get what dear how Prashidinu, Satan get doketsuko, Penabaketa, Soko Pehebageta, Ukosumuli. Mo Putinu Satane Hapo Pushamo Jisue, Heidi Tupiz, is it this scripture God Sekeba, Susumuli. Well, what's a mortgage in the Lesakatumi, we get Dopi Penaki, how Haniro. Jisu Satan kemet da how happen ke how haliro scripture code sekesigi numo isidi poises push musla ya kigezo pubashi di asus lemedoba ru hayo mukeli poliro Satan dio Jisu scripture code seledi Satan kemet da pe hebaba ke chesumuli there is sunu poke ko liro scripture code sekebasi ya harbi mo ke Satan met daba mu Jisu su petsuge chuliro Dio krewa mo kecha ketonesha hamhe bazo isidi scripture compromise samamo muslim poke ko sunu satan penali gecha sigecha ponguli mo ho hapo upe vape thoge shebo a scripture ketodi ke kakot sli bazla di ake kobade simo gecha susumuli de musunu
Catholique qui crapé molidi, catholique les gens hamili tout piège, catholique les gens hamili tout piège, c'est dit que crapu les bases là dit sous là dit que koba mo que ce semuli. Deri pidi poke ko liro, catholique c'est dit push liro, asu krewa li kenja asu nu thado que su nu poke koba que ce semuli. It's not a matter of compromising the truth of God's word. Ok penny po catholique ha krewa mo que compromise so mo ke su no poke ko ba ke se sunguli mo sana cheli go tu ke showe angum mi ko kiri ndie kha ke shoko atsabe abus ko kiri hasi ko ni te isi ke pu ke sha haudu poinu ngum mi ko to hadon ni chdi pu ke lu ha be kar za so she poim ha ki pori ke pen fa die ha ha krewan ya khozo adiu zezo do adiu lemento so do isi ke chunu parli satane ke me da di ke krasevori u ke do ke ze ke sia u situation ke kri ke ke kranu ke me da di voya ngum mi u she krwatio u ke pele ja ko ha be krasho do be ke kravoya we sunu ke ko su se di ko li da li ro diu krewa mo ke Deri katole shupu ke shasun diu no takele musu su chimo zekele ha me yetse ke su pu ndie ka ke shako aze situ ya isidi cheligo tuke shoe ha pusha your comments are always with me puti pe tenu diu puzeto ke po life no integrate shligeta ke to dia ha leri po ke luno lele ke ta susunguli isaya hi die thanu ham hi di pusha isaya hi die tha na ruwitaya nipu rataya deri uke penefa die ke cha che bazo do isi na ko ruwita do nipu ko rata do deri uke penefa die ha ke cha che bazo ke to su pusha uko situation uko zomo se ke ba hori transitory pozo che ngumami uper he ke cha ke petuze ke se ke ba ko ha puti do yo palazo ha ko hari zanada zo do uke lu ha hari kunhe po zanada zo do deri ke to die ha we ke cha che ba ke to uke penifit dia ha we ha ki puri jidal ye ho mori irrelevant tali ho ke cha sunguli musala we dia ha krewan in je cha we ke pele me ke lu we ha ndo tasmo sho ke cha sunguli uke penifit diu puti petenu uze bayame mo uko kizu ke meda dia ho nu nipu diu krewa bashi uto fa ke sana smo sho ke cha sunguli hakke chakin yesedi ke medze ke sholiro kuso ku hetefenu boy pak sholiro your words make me wiser than teachers isi ke petako kiri ke si ke le krako isi di boy susa pusha ke petako kiri ke si ke le kra ke krila mon no kha ke sha di ko le medoya chala I have more understanding than all my teachers for I meditate on your status Tizu no mohashaliro catholic ke we Israel me kot ke lut se yeze no mohashaliro ke petami liro uko role ha teachers ko role ha me thobaya ke cha uko sus muli ke petami ko en ke thod die scripture ha be themi petha ke cha mu themi chatha ke cha ha tsiya sna ke petami role ha me thor ke cha sus muli there Israel me ko uko ke luze no mohasu tshi uko ke thodie uke penefit die ha pe thap ke cha ha liro khadu ko po tida tshi pe thap sa ke to tide isi yamo there uko inu a lifelong pursuit ur hi che pe thap ba ya ke cha ur hi che fa ya ke za sus ha thopo ke cha sumuli cheli ko tu ke showe ke pe thap ko ke hasi kra ko ke ta ho ha teachers called role undermine sabamo ke cha ukosus asusu nguli boy ke pathami mhatho lepet sabamo puka that sabamo ke pathami we hasi first party knowledge how impart sabaya ke za asusu nguli there popu ke chu liro o ke penya fo die leme do ke cha ginu ke si ke lingu ki le ha we suki recruit ko ke cha vir kriketa boy sus pusha Pochaino hanum hoshiliro temie hasiwe patalapo nigeja man's wisdom has a limitation temegino pethasia keza temegino ke pethadia khasia keza hawe pu limitation poba po ti bo she ladaya ke chesumuli deri uke penefit dia hawe uke penefit dia hawe potalabamo
ke krila mon ha no pu ke che uke penya photo petashia ke chela it is God himself who teaches us uke penya photo petashia ke chela mo ha bodi Isaiah hipingo pingu ta thamu thapnuri ko chu chunguli Isaiah listen mo shli ro anule ko nienule ko mo isipu anule ko nienule ko mo morisiki jako isi ajoko nieko joko mo ke cha ho ha jiswe uke penya face se pusha pochako we uchako ki kreko isidipu pochaino kidzeno hasi ke krasidi ke pethali ba shwi ke thod lesa hanu no ke vorm hasi we rekreko mo viko ke cha susu sedi ke medze ke se singulie mo ke thole sheno kha ke sham hasi ha ha liro ke penyo fuze ke perop ke liginu voya mo we po die susu lemet doke liginu hasi susu cultivate slia ke cha singulie mo sala ke thole sheno mo liro cheliko tu ke showe ke pethan ko ki pom hasi krako ke ta ha pu ke liro ubu ke penefut dia ha le ker kres ha le mo ke cha ke penefut dia no ke si ke le voya ke cha ha ubu susu le ker krili mo ke cha susu sedi ta ho ke singulie mo sala ti uko uke penefut dia ha ze engage ke chenu uke penefut ze ke pero ke cha ha pom ho chazu ke ngu no prake wa kiri sike Jesus sashidinu le met do ke cha mo susu sedi kel hunu medzidil hudinu pose ke pero ke chunu pisa mo ke cha susungulie se ke medze ke su kuso krepondu pitche ko isi wiser than the elders pitche ko kiri ke si ke le krako ke ta po ese pusha a pitche ko ki ke si ke le krako ke krilamon a nke le joko ze ke chala uko bu dicha ha ze ke cha ha hari le ke salashin ba pitche ko kiri ke si ke le krako ke klamon a nke le joko ze ke chala I obey your precept isidi susu ke tole she ubu pitchimi huli nu ke cha mo pitchimi dieren le nu ke cha se ta hosha ke tole she ke we nu mori ke tole she tiu nu ke tole she biblical world ni mo shali ro uko ke lujo poliro uko ke ha ke we ko mu vogeta joko soko se value chia ke cha soko se rupe kriya ke cha uko se simuli Jeremiah chapter 4 verse kera sorunu Jehovah hakim hi puya nieko chaza konu thadi me hosachi sidi thieza chako ke tsochi cha ke vi ke jara sidi sunu to volie size niero fala kerali muli to isi Jeremiah lisa hadum hosaliro things of the past vogeta zeko vogeta ke weko mori pitsugo hako har hugecha susupusha sana catholic ke wenu hosaliro thieza tiu nu pitchemi hasi hauha huya kecha they respect the knowledge of the elders pitchemi hasi susu huya mo pitchemi se chatha khapi metsia ke za wise counselor isi kecha pugecha susu chia mo ha hosaliro thieza tiu nu rizo mo tiu nu pitchemi Rukecha pitchimi dearna kecha hauha meyese mo hauha morsho bigecha susumulie cheliko tuge shwe pitchko ki kesi kelle krako kita isidi puke shahaunu poi pitchimi hasi sus be samor vide igecha susu pubamo mori pitchimi sanna gecha ha samor vide igecha susu pubamo pitchimi sanna mo kita hu mo kita hondu teja ba mo da ya kecha susungu tuzo de chiliko puke ba oniro poi prasha ke ba oniro kisi ke le ke tholiro hasi ke tholiro pitsu jao zedi voya mo kecha poi susu tasha true wisdom doesn't come with age hasi ke tholiro pitsu jao mori own life experience ha zedi worzo ya mo kecha susunguli pochaino hasi ke tho o ke penya fa kinu nu voya mo tradition po nu voya mo kecha po ha ha chko ke krigesha susunguli job serakini tepfanu temi ke kra poti petenum hasi zo to yamo mori pitsa ke ta miri ha ke meju chala silie motaya isidi job re ha ha tusha
age does not just bring wisdom. Ah, pitcha getala, more pitch, me boy pitcha getala, put it you quite getala no pom haside is series or mokecha sisimuli. There actually go puke sholiro, pitcha go kiri, kesi kene krako keta ha puke sholiro, hasi ha, uke penny foot dew, zekili ginum hasika to voya getcha boy susu puk petokesha sisimuli. Uke penny foot die, poke me vi, but to get cheli kwai poi poto po life experience gi no ha pusha mo poke me vi ka za thosa o ke pene fu dio le me dodi su su chmo zeli di su zekeli gi no ke sikele tenum hasiu for ya ke cha su pu lesson hasi tate academic requirements po no motion liro ke pronomio po no po research paper po mori po thesis to da liro requirement baya lesson po to da liro mori po subject matter no po research paper po tsada liro kachat thonuri lesson da career no care pengu suro kachat thopu ma de 10 to 15 books how prayer sidino lesson su probadi ke pronomie lesson da su no Keleyo potsune zori. Chapter 2 pie kotsamo zoshiri. Statement yubo kotsle zoshiri su pie pu bibliography no tsegeta sigeta tsia. Mo kapatami u evaluate tsegeta ke kromon hede sus le observe sabaya. Pu standard sus ginu kapatami poe ke pronomie mori pu research ke bawe. Po subject to sit to bade ketsa su telia let's dago perkeshiginu research tsudinu pudinu poinu separate to keliginu po knowledge measure tsya po thesis title topic po sit to ba po seminar paper po su cpv seba ketsa po knowledge measure tsya ketsa ko susunguli there katolishanu motionly ro katolishem hasiu suginu let's daki debor prelishi Bible zeki debo research chalidi silidishi more kato die kusoko ki debo pemoli dishi su gino u biblical wisdom su medzia mo ke chese sumuli dere kato leshnum hasi medze ke shuliro sikele sedil hu ke chese no medze ke chese sumuli Greek mediano hasi ha Sophia ke chaponu separ mo ibri mediano liro chokma isidi dicha honu separ Sophia mo chokma dicha hani ha po vatsa ke shu mo honiro how ha teze ke togo separ ke chu sem hasi di pumo there it's not about intellectuals hani ha define chike shon liro body moral discernment sus medzasa ropogi za pichagele mo ha thobo u ke pene fa kele ze medzekele sununu vatsa ke sesunguli de mo hani ha popo root word to mo hovoliro hasiliro it's not what you know but what you do with what you know is it gets upon the medzasa no sikele se de ke dibo cheshi no sikele se de ki ke meni lushi sugi no mas hasi vatsa ke sesunguli sala ke thone shunu hasi ha haliro applications in life kelhunu senhu ke lesu puba Jacob lesa to the se kusoker senu Jacob se ker senu nie donu supuniem hasi mum hacham hala sikele baga who is wise and understanding among you see bobu pokel hujo ke vinunu su pom hatom hatshego ginu men ne ke cham hasi ginu ke par se pekeshli che isi Hasim hacham halasi ke dia habu pokel huj joke vigino pekation lije pom hat hoke vigino pekation lije isidipu Jacob ri ha affirm sasa hasi ha haliro we sikelu se huke chugino medzia ke cha we sikelu se huke chugino medzia ke cha sungule sala cheli go tu ke shwe Vodim hasi ha sevori kesikele ha sevori pungum mieze kemedze gecha kepet hamie ko hasi maleze kemedze gecha more pitshme go kesikele uze kemedze gecha ha hadu kidzo kelle tsati hasi medze geshu sunu mohopo kechiki kidzo kitsati kesikele ke vithogo zoshuri uke penyo fog diunu no ke parm hasiu ugi tsato gecha susumuli
uke penyefa dienu nu ke vor ke si ke le hawe mie po tsa ke dibe po bu si ke liu se mie tho ke lu do ke chenu parlia ke che mo su liro it's simple obedience diese ke che sunu zo ke che ko su sunguli musla terenu sedi ke zaba ke che ha provoke ke ki agim hasi ha to me ke che ha utho faba uko uto gi ha fasovine tie uko hasi ha uko gi tomomaga tie uko nagami society no moshliro interestingly Naga scholars isi ke cheba Naga intellectuals si ke cheba mo kidzo standard nu mezzo scholars koso scholars zo me chutsoli ke mo ke first party research di chile zo Naga intellectuals ko me ke le kuzo ke chedi hakki pugi cham hatsi ke si ke che party zo there kidzo standards nu sevori ke thole shahono mezzo ke tho dienum hasi ke tho pu ke bau ugi to momaga ke krilam no ke thole she pu ke cha hasi ke tho si ke leu sen lu ke cha se puba musala ha no category ha no medzasli ro uko mi ki debo ki zu standard no medzasli se pi ke thole she no uke lu fu ke shiki we ki debo ha no thali ke le me chili do shi ke cha ha uke cha sha jacob po pengu no sna jacob me di pusha ni ki hu puri hasi jero Bubu me prome voi, mupanya mozodi pie, metsia ke jao, uke penyo puki chali chi isi dipu. U deprived sawamo, deri bamoni ro su kapi utsuda mu ubu chali chi isi. Pachay no uke lu ha sevodi ke thole shahonu, upfusidinu. Upe thake show, diu no utaho ke show, su se, lusuchi ke cha su puba. Chaseu, chayeseu mupatala liro, kuso krepodi po, nunuke di krepodi die. Okay, benefit due chili ke vi susunguli the practical of the word practicality of the word dear how ha chili ke vi uko susunguli kuso krepodi ponu ndie ze bali ke tola ke sho chape tenunu api chashmoni te isi it keeps us from sin deal we ke pumanu upe pe kris upe kusebalia ke cha uko susunguli mo ha no puke cha upi chang ke chu no uke tele ke ta susupu upi chang ke shu no uke tele ke ta bible no mo shali ro upi cha ha li ro se di uke lu jo sus refer chia ke cha mori ukanda kha ha ha tho kim he di utho use ya shi su ze ke khia ke cha susunguli ke sho cha no upi cha shi mo ke cha mori ke sho cha no upi ke rile ke ta ha li ro it means making a choice. Utope pikeli atsu nu pin hozo atsu tsun hozo ke chahanu upe pikeli sus puba. Generally polivi patom hatche polivi sunu umme supe shomada liro. Hatoponu umme subi uge penefame do je panada liro sunu upi chashun ho ke cha sunu uke tekerile ke cha sus puba. Sala upi chan ho ke chaha it requires self control. Uto uke take remor ke cha susunguli mo u krista mi lawe hayo ha me ye thor ke cha susunguli ke krina mon ke thole she pu ke cha u ko ke da ke ni me u ke penye fe u ko bu ke me sa the mi po chodo di u ko ke da pe kri ke li me de sala ke da ke le ha u ko la me ye thor u ko choice che ke cha pe pi ke cha hauri u ko la me ye thor atsu pe shoya li ra atsu no pin pe hozo ke cha a mes sibia buke krona ya zo sla tsunu vol ho zage cha upi chao ke ri ke le ha me yese cheli go tu ke shwe u ke penye fa dize u cheke dola boe ha no pil ho ke cha boe se pelele musala po pepile musala khusa ha no mo ke sholi ro dize ke thosha bu ke shu chudo der tsi he ke tsu no u ke take re do ke cha tsi he wo he ke tsu no uto uke take redo ke cha susunguli hasi die me fe soru no me fe teni hasi die me fe soru mu me fe teni npi se to ya ke ja chao bu me jeli si te ncha pete ku kreli dio ruri nza za mori nvisa vata hi ha ke shunu npi sha ke rilichi ke thole sha ham hedi uthar rashwe ha ke shunu upi sha ke rilichi kuson krepodi keninu
no kakesha diunu ari tayamo no ape thashwa ke tala kuso krepodi ponuli ro upi chashmo ke chepu krepodi kenyoli ro po chawnu no ruri la tam ho ke chesupu. In other words, God's word will keep us on the right path. Uke penefu diuwe u rogobe chake mezu no tiole zodo ke chesusunguli cheligo tu ke shwe amidipu no ape thashwa ke tala Jiro very personal sedi po pusha you are my teacher. No apetasha no akipetao isidi po Jesus the Buddha. No apetash de sala an di how nu ruriel ho. An di how hanu ta ke krinu votan ho ke cha sesunguli. Kuso hanu mo so ke cha ukepenya fe ukepetao. Ke thole sono pu ke sha ha pu authors ukepenya fuzo. Bible how pu authors ukepenya fuzo. Sala di how happy utze ke sha hori ukepenya futo upetha ke shizo. Listen num ha ke krasilia. Ketho die pe de prage gon de nuri ha ke krasilia. Ke pethami ke vitomie ginuri ha ke kra pethaphlia. Dere ukepetha ke thosa ukepenya fu ke masaru fu de. Poto upethashia mud poto ukrihibe ubu ke siken lengulidi. Upu susu sedi ke hunu chamu zelia. Musona chido uko ke tsoshune ke chepoliro. Mu uko lemon sho ke chepoliro. What does the Bible say about this situation? How no Catholic ki get up Pubaga, Ocosus le dicats si motion he gets Susumudi. Gekrilamon tendency poliro, Temium Hasi, Susuri, Meradaya. Pokidibo Pudushi, Uko Crow ki get up Pudushi, Ukosu, Mikeleu. Mumi puketo sanna pekradaya mi puketi poleda doshi isidi su pelledinu patshadaya keche susumulie je dogi kelhu josa chizeru tumhidi pu culture haude sana culture josedi chidim hatsa prede hadi tsudo isidi hakekran tsadaya keche tejesi keche sia je do pu systems high prede high mulirum hatsaliamo isi keche susuri grapide deri kristami how no get to some get this hero Bible how no kidipo pubaga. What does the Bible says about this matter? What does the Bible says about this practice? Get on a share hot how lucky get to pubaga. Get on a share hiding hot shayali or get on a share ki get to pubaga. So get to get you ukola me ye kode. Get grilam on the Bible no jis ukepanya foto ukepatao chadipi uki push getala. We sus sedi ukompas some get. Bible le chata haidi kasha ke lu joe haidi tsaba musna we ha le tsumada ni ro ha tsada ke zigi zo shi Bible le ki ke chobo pubaga ha tho ha nu Bible le ki ke chobo pubaga ugo sus le ke me sisa shmo shodi ke thon le she ugo chata uzo ke je musla ugo bukom pasu ki ra po thabashi ugo su me ji mo ke je sesungli Bible ha chido ke tho di ha sala chido uchi ke sholi ro Dieu nous dit trop Dieu nous dit trop Dieu bu wiki rapu voshi Dieu bu uchathashaliji wiki mhidim happy piashi Dieu bu upethashaliji u decision petenu Dieu bu ukaitsaliji u gepenyo bu upethashadali ro wetie tap fudinu kredi pejoli kelpo chawno weto volizo de kecha susumuli mo this is the practicality of the word dia ha uko chmozis mo shoge cha ha muli kuso krepodi se mo krepodi dienu ha oro putsa pe hisya kecha oro putsa tenu pe msya kecha uko susumuli cheligo tu ke shwe ha sevodi me fidze ke medzsa ndie ko amenu me fidze kiri muko sweeter than the honey isi me fidze ha katolish ke we tikinu she mo shandiro pumare segecha sia pu value ni kecha ketsa botsia mo me fidze ha potopoginu po natural sweetness poke musu potopoginu to ya kecha susumuli mo ha se kete rusi kecha susachia poenu me fidze ha mo ke penu die se ke medze ke sha ha liro cheligo tu ke shwe po me thawade mo ke penu die ke vi poke me vi po susu situ ke chala ake ni susu ke penu die no paria isi o ke penu die bi poke ni thoche ke cha punu ke me thoche ke cha poke ri
porque him ha thobo chige je su sunguli it nourishes him mo poi su se di no poi phaba ge je se bo di me fizize ke me zba ge je su sunguli mo sli ro cheli go tu ge su we temi how ha diuze experience ba se ge je diu si pe su se mo diuze ke pero pe bi se ge je temi bo ge je o ko su sunguli vi ke re ke karize ke se Geniti ke crazy ke sesha de po experience ko pete no po vodi po thala no sike liro die hau hato ake nitho die hau hato ake hitho die hau hato ake meruzo po Jesus sike lila hau ha pragisha susumulie wetie uke peneva die pragichnu hau ha pragichnu ke meru city ke thole shu no voli ya momoshi je don abu afli do ke che lesu city Dio no volia momo shikeche uko susile ke sana shike die how no vor ke cheki how no ke tho pu ke bao pia ake het thochli do musu pia ake hutshike dili do ke cheke le mu ke mer house di uko ke pene fo dio no volia momo shikeche susui uke so servi kuso thela no unke le joko no am hasilia sula ke ti je chapete mumechia Poi potala nu lavori mhasi supupie potala chekesha susumuli. Mupom hasingu ke le haha temi ke le nu muli mo ke susumuli. O ke penya fu diu nu. Poi ki ke chopo ke thoshi. O ke penya fu diu nu ki u me zashi ki u me sashi ke che poi susili de. Sala ke tho sili ke tala poi ke ti susu chapete ngume chada ke che. He hate all the false ways isidipu. When we know the truth, when we speak the truth, when you live the truth, kemeda kyushu wesus sidaya, mu kemeda ketoke mo wesus retseya, sus ngumetsaya ke Jesus muli. Uken hu hori utho officer in here. We uke penefo ke tho sili we ke tho puya liro odi pudishno ke tho puya liro hatom hatshno we ke tho no huya mum hatsya liro ke medas ki ke choboshi uko sili do mo ke medas su sili da liro uko ki hupuri ke medas su mumetsli mo shoge ke meda ke ti jus uko su mets mo shoge retsele mo shoge su sunguli ke tho le she haunu ke tho dia habu lunu krili lidino This is what happens. How upe krishya. How upe krishya. Dio to upe krishya. Haki hupuri uke penefo ke leuze ke terror ke chu. Uke penefo jo ke petu jo ko pe te wesus retsedaya. Tie dio be umelunu. Lili da momo shikeche uke penefo dia hapi umelunu sepe vile da momo shikeche uko susura krashike chiliko tuke shami di pusha ndiko aze sitio zoisi they are always with me chiliko tuke shake potala na pusha uke penefo diwe kiu ke meye thoshi kiu putu thoshi keche hapi upe thashde ke krilamana uke penefo ke tho Mupoe, uke patake tozo getchana, we perkesha lemedo gesha, musunul hukeshaginu, we dear haha, cheligo tukeshum hidi, pozedi ukori, we aunt dear ha anit horly, aunt dear ha lemed doyali, mo aunt dear ha nu, how hanul huyali getcha, ukosus se pralivi, mum hasika tosa hawaii, nipubu uko krisidi, uko pupu dear ha nu who pregally made chilietinda. Bizue pastorino no ke hidie ke pano fudi savo yoze ka zasha he batala ke shla je dovo ke pano fe shole de ko podie ko ne le de la pa ke jono ni pu dizen hu shole sidi uto o ke hunu u di pune levi u matomash o ke hunu zo shwi ke zi wo chwe ke pano fe zayala hu shole tene tala uno ugo mi bete shetali de ke zedi tali ku krodi hete tause nori inki za zek proile ho ke lile dame Krukriu di hete tase.
pu Jesu Christa bu nu neu mu ke peleginu ke khresapie ugo pete tche ngu ke meje bu zataya ke mo ke khipie u ni pu Jesu Christa khrea ga ja pete go zeto si ke le utche Jesu zanu chayewe amen bali liro ke pesi ke tipo sele do mo ke pesi ke tiu no thelano ani ke ri hobu siari sales de la ke pesi ke ja chale do ke pesi ke ja kriu liro u ke hunu puti ke cha ke ko to ke vor u ko crew apucha felisio yokha ndunye the se puti vok da zedi ndu ke ba pogi ura ki we manunu ke khunye ma thogo chale de the je ke hu bori si ba de poliro ki goma baptist church no chapchia deri haki ke hria baya ga jala ugo je ke ko thocha sevor ki krue thenu shoga ba tiunu u ke husunu nu sho dilie mu ugo la chaga ba se ndu ugo pesisha yehu puri achafa mu punyonyo go mu puchunyu go la chaba zoli che ke pesi ge ke newly ro jeza the je ba pengugi century choir concert du vakenyo mu thelao ba dio nduri mi ke kravorsa pete peje mu jezeri thelao nu chilegi vi pete lavor ke ko those je mu ke pe ko se je ge se ke pe sisia concert podonu break ke bori baya se concert chili liro party ke che kri khchilegi vi ke se de sala su ko ri lebadi ni ki kuze mu ne temeze vor ke pe ko se je ge se jeza concert la ke pe sila sia seoli ro ugo ABCC mission field bokyo laos nu po sedeli diba hauli ro laos nu dream center idi ABCC chi thinu mission field ka sabo sedeli diba musu nu ugo missionary fa sejevi aje lady sunu polia thochaba center how ha khoi saga dola ABCC harhadi august vogaja diobodo haunu 1 week boot camp po saba mu haunu le ke khui ke tola pastor Jason pastor Vimezo mu japungu le chase ugo mesego ugo ke husu chudi ledi boot camp haunu ke khui do ugo sodu ugo vese deso mu ugo revelary se ugo mission field la mission trip hala chaba je ke se uke hu chu progoje ke zasia diuli ro jedo ke husie officers hill mu hospital colony janyo ko thogo chali ke do jati ba do che sala janyo ko thoch phrogo pe tebu vayo bola chali ke do junu basunu ke jase kata ko sunu ke pe sisia che thelao ani ke hobu se poti sele do uke hue September ja kerte fun hebe selde bo chodo di pe pisa sagi je di committee go marse party hatso je ke pe sivo je ki huki ke sa se ke tola ugo sede hawa sede roje mu hawa pocha ke nibo sala ne peteri ne ni di hatso so do ba ke se pele ba we mo ugo target di ro ni he la ke pengu se target se ba sala the ne go bu se le di ne mesenu hatse pe vi se je ke se di ne go pe si sa committee ker soru ker thene boba musunu a committee su go sa zari pu ke so do mo tereoli ro themo ho ha mitu thavo committee go ki sa ho ha mitu ke ne thavo se putin he du khibe je sa ga do sa ba deri manu ne se pra sa khasan ne ze ho ba li ro ne ko bu agosja sera po mo ze ne ke di po khasan ja shi kunno so go so ba ho sheri ke tse ke ro ko so zo mo deri mitu tevo so ke tse ne se pra ba li ro agosja sera po mo ze pe si ro committee ngu krale to li ro po mo ze so go so pe ta be ze ke se le ba sala ne go bu se khasan ba ro ke pu se je si ke se pe si se ya se she fried chicken ha ri se do ba mu ha ha create devo ke je se ke do nu ba deri potin hezo ke za ha petasi le re mo ma tsere da me je sala heko committee ke tsvodi u ko ke hulali ro poti pe zepere su sa sebe peta do mo pi potin heli ro ke kraza te li ro u so me chazu ke vor ko lanu tsepe kraga do sa ba sala
하누하리 네보 보티 모제 게페시슬로 하누하리 베게 크로히스제 게자 보티 모제 테모 프라이 치킨 모 테보미투 서고서 세디네고 페시스야 간냐 하우할리로 오르게닉 스승물에도 무스서 코미티키 사데누 페보게 저거 비모디 네고리 네간냐 스승물에 비로 세파디 하누하리 게 크로히스제 게자 부스야 스셰 포히케 크리게자 pickle sukose microbo sepe zesedo baking goods sukose zesedo jumble cell hawa uko kikupa tenuri parle viva sala nekobu hanuhari ne mesenu sepe vi sese jege zese femenigo sukose pe neko ki chasya nyepu hahari zesedo mo hawa nyepu committee tsole kanzeru ne nyepu liya ge zoko buno bupo bukeneri kevi susa donet sese de pe ke krohise jege zese seri pusya tools and implement hahari sesedo sala unyao rashode unya kogi unni mobadoro hanu ke victory sevodi matseje ze pusya fabrication mo furniture hari sesedo dry food seko seri sesedo seshe kogeri mo kogu seko seri sesedo handicraft seko seri sesedo kemenyaroti seseri chazunu rege siteme kropo before die sesedo ba seshe kiri hari negobu ne kiri ke dibo khasle vibashi sesri pe ke khoisnu ya seshe garas ne nya sedi khawale sho sen mo ge za soko sabaliro ne go bunu soko pe ke khoise je ge za sesba mo hanu ham ha ke kraba puk so ke le za unya rasa unni di khsaba ya so deri puti chadaro seunye ge za sesre ba ya mo se u vaz ga mo re ba da ya thakebo no dressing table bo seba there dressing table so tisone me hoba there ha se chadaro tichebo ge me hobe zi chome me boda ya salane go bu hage mege zogo ri khasa de ge sakhle je ge zo sri se di ne go pesi se ya se chego has a dinner buffet so ke se so mo car se pe se so sala ne go bu has a pette bu verdi car khle ge pe cross je se ya mo ur bi da mo di u ke kreme o usezano merizever di hanu ha ke pe project ke sri se di pesi se ya se she lighthouse ko hotel seso sala hotel ho ha no kite ki nu khune cha he por bi krea zo levi deri han he zo ke ze he se deri krike se je ke sri se di ne ko pesi se ya se she u ko target ro ni he pengu ke zala ma ze ko nu khoso le ken za sala u se pra ho ha ne u ko ubc nu so ke pe no fa pe jeri tsele ke vi ke kraba sala Selege vigo gi reproge soliro envelope several presa envelope nu several ge gi ngube metozon he ge khaswa he je deri ge ze ya ge nu tseke krele di pete so re pete krazo ge po face ge sepra so sri khase je ge so se di ne go pesi se ya mo target de khoba zala committee go bu target reach pe krase je ge so se di ne go pesi se ya siro ugo unni디 맞서도로 대니 보소 데리 메츠디 맞서도로 하 태페게 메시보 데리 unni디 츠스디 게제 대니니데 우고 마리 크서도 마리 가서도 뭐 메리 크로히서도 게저서 네고 부 레슨이 야뭐 가레스 점버스 니푸 하고 하 베포 게지기 네고 부 젤레가 쇼 메메니 론헤게 저거 가서와 무디 게비 메메니 돈헤게 저거 베게 크로히서 제게 저 코미티기 사누스 페시스야 스셰 uko committee kere tenne bo ba musonosa nebu vodi committee po vekra modi poto kramozo sheri committee petev nuve hoyo rekrege kroi presege ige sedi nuko pesisa ya mo uko sandever lero temeke huge zaka pagele sisizala ke pesizo voda levi nuko nyeda levi deri molegenze mo hashe ke pesila vosodo mo poti ho ke fenege sala nuko pete pejewe